Pinia berta nampak lampon peprang kardom karbiang long. Tiken news kelang arada tumpan ni liberta thanbang phi moromi phang chupi pensi aberta nampak lampon pom. Pini pherang ke penang pale berta arjupon pamisinang. Non lom do desang sepen lumbajong along atokano chingthurnang ji pupen lumbajong youth team atumpen kidamtang arani pen langkajan lapen 5 kilo high hui along kijun alang aringwer kitangti adim along an palipen kepatang labji aphan contractor aphan tuning ripen lamchak chipi kanglo lason sin non puthot akimi rong throk arong aphan ringwer kipi dam along lumbajong youth team atumpen adim kilang cari dampen lapen alang litumpen lang cari dun popusi alam cak cipi tekang aki miring werke longpon po arong amen lake longki ingti arong kanya terang arong kathe bajong arong lapen joysing hanse arong adak SGB lang etso sing teron arong lapen himari tiso arong along prabjin pen ringwer ke epon popusi lamchak pitekang news tech report tike news karbenglong pin ladang nel tum nongki tiarong anta meyang lelo lomba jong yitim ban kasi nel tum ladak rong terok apan endulo ihum hum ki piji pusi nel tum yitim pen endulo kasi ang tum kacing karo yung kanya terang rong long la lomba yung yitim tum bang haning kang sampen kene ring rong long kiyuna langa ve kakutin ben bayok non pini bang yitim tum akumiti tum bang si rong pan ring ningkreng bala lang tap tepin pen kipia pan si bang aning sampe nang rap lo la si pinindak ring kitu gedim aja kan nang lang sinili arong kambro be masinili dak aja ka thanun lo posi ring bang nang pi ba lang yu nong ya dim bang nang than lo ni pen tan ni da ja ka thanun lo asin ni ge la tum pan yestin tum pan ningang samen churo si pini ge ni dak adim aja ka than lo ni arong kambra bang si ni me thang ma si cha than lo lagi mau pi kinde itu tame nilia kang beralo, mau kinde di nilia kang beralo tame yestim nungke kunama ketugi kubang nang tan lo bisi nang tan lo malang jumni seneta nililo jono dah tan nililo tame lang mang dulu te cawlo bisi nilu tu jono an sini lo thing tong kang sing prarong mang di kang yo sing prarong along itum ta lari gitu ngadi mang di pupen lang yestim matung kerang sini itum ta adim paklang dulu gitu ngadi buat yutim asong pen dak rong rup kelang ye phan la sidak nililong sitame dak yen sing kirono rong along ring ki huje phan dak adim ke lang iglo nilihin ak a ik sing teron pensi adim ke jonglo adim la helo asi patang pon bek pupusi alang litung lumbayong yutim atum kecicak tekak litum langkajan hawarnat bangso kijun alang tu ketang te puthai tum survey bangik lo la soteng ben tum long trok abang ke tu teli masih ke long le la puson dugla la soteng ben si ni tum arong tin sitame non ako puthot bang so ring ki pi phanse ni tum cisik cedang pon lo la si pini ni tum ki huji amisri tum ben kadok ave tum rong asar tum ben rong son ben tum lang si adima klong tame tum jong ponik lo la si tu penama si misri pawang po la bang so alang tu bang pada de pinpen kapa hoji phamsi ani tum lumbajong yuti mahin ben tu lang cari dun po matira so along mangke mesen pen rong arat kapa dun noi phani tum yuti mahin pe tu inisiatif enun po to ini tum lang etso long kiteron arong long aki miaring ki hut aparman nili lang tum phan churi ikpiklo ekirap thek ajok nasi nili sori nang tum hara kaldom nang cipi pening tang sampik lo pini an mangke hala ketang te pu bangke pupe dalo nang ke patang po batelang ke long yadim si adim lang lo nili yadim jong dun lo Lakhang korapon nilip MSC constituency ka parlo Radwuching area Asaihem along PHABF 1971 pen pining 2021 an ningkan phokep ke chok ser talon katalon pon phokep aningkan ke ECB wet non lapen ke jok pachithang non laso aningkan ke jubli lo liwi 25.10 laso athepi en pon pen phokep ke chok ser talon pon laso ser talon along
PHABF amai phu beren ing ti pen ke Japon amai along arluhi aman pen local MEC pobitru rong pi che tongdun lapen ke chopha arluhi atum Reverend Khoisa Ronghang James Phangcho social worker lapen Boson Rongphar Diopani College principal lapen KNBA staff lapen Panjan Hirhiri area Rong Ingkoira Pho GB lapen SGB lapen PHABF Amonduli Chitong HC Sertalon Paman Ponlo Sertalon Amen ke Ka Chitong Amuluk An Aphan An Esan Pachutikanglo Lapen Sertalon Alam The Mate Maike Chengpen Kijut Arnam Alam ke Than Pon lake Reverend Benting Teron Executive Secretary KNBA Lapen Mai Chengchi Ako RD ke Padomu Chotji Aphanpura PHABY Atheke Panjan Hirhiri Area Baptist Fellowship Youth Department Atumpen Ajok Kirukar Cho Alun Lunpen Ningparun Pon Lapen Local MEC Pobitru Rongpi Ning ke Pathitikang Non Tovar Mepar Pesita Prabjin Penke Kasimar Ponje Aphan Dengpon Etlo Lapen PHABF Asai Hem Paisong Avilang Nili Kasimar Ponje Aphan Bor ipon poputa lamchak pitekang laso amai kipa chun ponji aphan anghor ke pekpon lake maiphu beren ingti chunbang Daniel Teron lapen Matthias Tokbi lapen nirmali atu maiphi manai terangpi chunbang Martha terangpi lapen riso nimso amai maiphu Kelvin Be chunbang Benjamin Rongpi atumsi Sertalon Ketalon Ajubli celebration Mason Claret ing Samjin Pen Pachun Pon Lupusi Philip Tisho Pen Berta Nang Pale Jadi lah bangsa program mana lah, kita tu macam apa tu mana, kita tu mana. Jadi mari pen kapre ke apa tu mana. Ni mari tu me NTB pen kita me macam tu gondo na pen kapre ka monduli pen kita me kita big. Alang lista me angko nanti cakang lo labang so tuwa laki heng nupik pini sta me kici dam kici bang kici hila sta me seksa pik seta non pini nanti cakang lo kebang jilang ni anpen ke labang so tuwa sta me misen po kusini ni tumapan nanti cakang lo nili tum yak panjan hiriri along ri habit piang bong madela sabi ri along sita me tum nili tum la solong ri apartment sila bang solong le cinam lo lasini tum Kedam tang, kalau kresir kiabra toksik kiabra si aningkan pen. Labang so panjan hiri along ri si seng pon tang lo. Kasi la so along ri ke seng pen, piningan abang ke, nikan pokep anang cok lo. Kasi nikan pokep ke cok sertalon. Labang so ke talon aku cak sini jumlah bang so armu. Okso pen, lapen warta, ke geding, lapen det pigija. Tum lapen monduli longri ke jaduman andan tum cip pasi dai siam me ki picun dia panse di tum ka chang kon si ke dam tang anak ke japon tum tami sen pen tum panang wan lo la si pinia ni tum thang da kali der tum posita na bang so me ki picun dia panse ni tum ka bor i pen ma thek there re sita bidi sore long ni ki long pen si na pen tang ka poisa we bo phesita MDC sara tumpen ba kaprek keja tumpen long la kacing room kacirap kacito kipen jot kali ja kong orang ada nang rap din pensi itu lamang some itu kan long lo jadi abang ke itu lamang some pi pansi penong sih itu bacin sebentar bang some tepat nanti kecak long mai pu mate pini le bang some ke Japon abang presiden mate mai pu la poson
sebab menuju seputar kan ke masih labang so amai long ke Jepun lo. Labang so amai pu bang ke kedam tang suri hinira ingkoi rai sing kora hini ana bang ke nili fansi la panjan hirri along ri mai pu ang hor bang ke nili fansi nang hor pon. Tang la panjan hari along lo suri along pene na tum monduli ko an mante ko an dak do pensi labang so amai ke pini labang so amai ke pacol ban lo. Monduli binong bang ke monduli truck la bang ke fellowship hini narkep anpen arat pensi ni tu labang so amai ke cun pon lo. Limen cetane je Limen ke biren inti Emudong Baptist Fellowship. Bithung Rengthama constituency arlo kolonga along longle pata pe kar om lapen chutun chodang ahormu keron pon nijang karbi anglong arlo bithung a constituency arlo kolonga ahichi along rada phan panong si Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen longle pata lapen kachi ape hai hui keron pon lapen mai along kache tongdun karbi anglong autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singbe nominate MEC Chandra Chetri BJP WKAD CM President Rodev Ronghang VDC Chairman Ramson Rongpi Menbiji Limes Chairman Bida Singh Teron lapen ari sanghotum sitame chitongdun lapen pini kaprek asong atum sitame amethang asong along pen COC BJP asong along don sir kebrahini ahem tum atum chipa ogdun rinti lapen lapu MP Horen Singh Be lam theke jaipon ke wo abotong puta pajermi damsi kolonga alongta wo bongtong ason thot do puta pajermi pon lapen je ai katharta kripli arni seminar do det pen aphi ingsam rilo lapen ade angtor abe pinlo lasi APHL se aparti ke radaphan kapamang hu abidi lok si ke claim lasi ingsam rilo potaning jepon lapen non ke wangji third wave corona ta wangdapo lasi vaccine chipi lap nangji lapen puthot Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen mai along lam theke jaipon ke Rongkhang Reserve bithung a constituency reserve arlo kido atum aphan aki joypen longle pata ration card ron pontang lo rong cleared up arong tower open stage kolonga lapen Nepali arong ansitame prabjin pen tower sitame patang pon poputa pini amai along radaphan lamchak pikang lapen tim Karbi Anglong mate BJP asong atum ke asele ke chaklote arkli vek puta ningje pon lapen tim Karbi Anglong atum ke APHL se aphan achu ejeng penta phere reputa ningje pon dongkamukam pen Robinson Rongpi report TK News Karbi Anglong politis alam long ke alang li inguyun de nanji ako politis song si krem thupo bulute KSA pu asong pen angin ke hang pen resignation CP si politician man nanji ngono bang li thekong ke politician putak guru ne student alida putak guru no apia lo tini nela kalau bang ne ho lo cari asom ya potong il poma tim poma politik sapat tu asom ya potong tim poma ne pekela lason ne pekle tu mapang lason a stand clear kali tu abang tu pakai itu meratung ciki dor jima ciki dor de dor tu pada tunta ciki intum te aku ciki kanang ne nil panjang somya potong nungel kan rakit sumurut nangkar jadul abang belum malah itu tadi lockdown ahut corona ahut ke bang ahut nana tong tilut libro deh hempen song long le kulat tam long le kulat yang kurang le apa don do le to la benke rong sildo betul hoda रेशन कार्ड के लोग ले चला होला रेशन कार्ड के लोग ले तुम भर दे पीडी
helap bomo kelang nyata pini ka helap tanga tum dago hola tum banda ke joy pede sodgat pini lo ron pon pon busen atuan faida kelas sapen pacini lo don mangge to pini sampai ke political party to tim kar piano to bhat BJP to bhat পেনান সরসা দল don mangge to আজি যিবিলাকৰ ফৰেষ্ট এৰিয়া যিবিলাক বহবাস কৰা তেওঁলোকৰ কাৰণে ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন ৰাইট একৰ মতে আমি গোটেইখিনি ছাৰ্ভে কৰাৰ পিছত ডেপুটি কমিশ্যনাৰ PD আৰু DFO প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ আৰু DFO তিনিজনে দিয়া হয় টোটেল 1,224 মানুহক আজি বঁটা দিয়া হৈছে আৰু টোটেল ৰংখাং ৰিজাৰ্ভ আৰু আমাৰ ইয়াত কলঙা ৰিজাৰ্ভ বহবাস কৰা লোকসকলৰ কাৰণে টোটেল মিলি 5,772 মানুহক বঁটা দিয়া হৈছে। স্যাৰ আজি ইতিমধ্যে আপুনি এক ৰণডংকা বজালে নিৰ্বাচনী আচলতে সমাগত নিৰ্বাচন যি হ'বলগীয়া আছে কোনটো মাহত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? এপ্ৰিল মাহতে ইলেকশ্যনটো হ'ব। আচলতে জুনৰ মাহতে ইলেকশ্যনটো টাৰ্মছটো শেষ হ'ব জুনৰ মাহত, কিন্তু আমি আগুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এপ্ৰিল মাহতে ইলেকশ্যনটো হ'ব। আজি দেখিছোঁ যে সমান্তৰালকৈ কোন আচলতে বিভাগৰ জৰিয়তে যি আপোনালোকৰ ব্লেংকেট হওক অন্যান্য ষ্টক কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত PNRD ডিপাৰ্টমেণ্ট জৰিয়তে সেইটো বিতৰণ কৰা হৈছে। কিমান হিতাধিকাৰীক দিয়া হৈছে ছাৰ? আজি ইয়াত প্ৰায় 2,000 মান মানুহক ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত নিৰ্ধাৰণ TK News penang pale berta lapuan si Kangton Iglo Kardom